Eugene Official. Twongeye kubasuhuza cyane, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Mwebwe mwese rero abakunzi ba Eugene Official, tugarutse rero muri aka kanya, n'ubundi rero akaba ari akanya tugarutse muri studio ikitaraganya, bigendanye rero n'amakuru atugezeho yihutirwa cyane. Turavuga tuti reka tuze tuyabagezeho ikitaraganya rwose, namwe mube mu ba mbere mu kubona aya makuru rwose akihagera. Byifashe bite rero sasa? Ndagira ngo mbabwire ko tugiye guhera hano muri Kivu y'Amajyepfo, dusimbukire no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana rero, ubu inkuru iri kuri front line rwose ku binyamakuru bigiye bitandukanye, baragaragaza rwose ngo ko amakamyo 15 y'abasirikare ba M23 ngo bayabonye rero mu by'ukuri ari kuva hirya iyo muri za Masisi aza hano Igoma, nkuko abaturage bari hano Igoma rwose agenda bitangaza. Aya makamyo ngo abasirikare ngo bamaze kuba bagera hano mu mujyi wa Goma, cyane bo ko banavuga ko ngo ari ingabo z'u Rwanda. Turaje tubigarukaho byinshi cyane kuri iyi nkuru, bikavaro ko ngo bagiye guhita banambuka. Ese bigiye kugenda bite, bihagaze bite ibyo basirikare? Aya makamyo biri kugenda bikwirakwira kuri rezo sosiyo ni biki? Turaje rero tubibavire imuzi n'imuzingo muri iki kiganiro. Turi muri iki kiganiro turaza kubabwira ko bakunzi ba Eugene Official, turaza kubabwira ko ubu tuvugana, ngira ngo mwababonye ni Seripanwari ngaba rwose murababona, aba ni babasoda bita ngo ni Seripanwari. Aba turaje tubagarukeho nabo ku mirongo y'urugamba tayari, murabona ko bari gutega izihuse, aba rero nabo turaje tugire gute, turaje tugende tubagarukaho muri iki kiganiro cyacu, muraza kumenya ngo ese bimeze bite. Uyu ni umwe mu basirikare bafashwe ngo bafatirwa hano muri Plaine de Ruzizi. Uyu rero hari ibyo ari kwagirizwa, gusa ariko bifite aho bihure n'umutwe wa Red Tabara. Uyu nawe rero turaje amakuru yacu rwose turaje tugende tumugarukaho, ndetse mwumve amagambo yatangaje. Ni prank n'ikinamico hano Gitega batangiye gukina, bagaragaza rwose ko ngo hari abarwanyi ba Red Tabara tayari bamaze kugira gute, nkuko uyu musirikare bitangazaga ngo bamaze kugira gute, bamaze kwambuka nkuko tumaze iminsi tubivuga. Ibi rero nabyo turaza kugenda tubigaruka, dufite amakuru menshi cyane. Reka mbabwire rero andi makuru agezweho hano muri iki kiganiro cyacu. Twamaze kwakira amakuru ko Katari hari drone yari yaranze kugurisha mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari drone z'intambara zidasanzwe Katari yari yaranze kugurisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I mean Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Katari yari yarazibimye, nkuko bavuga ngo ni Ankara ngo yari yarabimye drone, ariko tumaze kumenya amakuru ko izo drone ngo baba bamaze kugira gute, baba zimaze kuzigurisha Kinshasa. Ese izi drone kubera iki Ankara cyangwa se Turikiya yari yarazimye mu by'ukuri Kinshasa kugira ngo ize kuzifashisha muri iyi ntambara? Ese izi drone ni ubuhe bwoko, kubera iki yari yarazibimye? Ese byagenze bite kugira ngo izi drone noneho bazibemerere? Ibi tugiye kugenda nabyo tubigarukaho gatanu kuri kagenzi kako. Ntabwo ari aya makuru gusa dufite, kuko aka kanya rwose tumaze kwakira n'andi makuru. Uwitwa Corneille Nangaa, uwitwa Joseph Kabila, ndetse na Moise Katumbi Chapwe, aka kanya rwose mu telefone zihise zituruka Kinshasa, direct ziturutse Kinshasa, zimaze kubahamagara. Telefone yihutirwa rwose, telefone yihutirwa. Ngeze muri studio none haribwo inkuru igisohoka. Telefone imaze guhamagara uwitwa Corneille Nangaa, uwitwa Joseph Kabila ndetse na Moise Katumbi Chapwe, bamaze guhamagarwa Kinshasa. Ese bagiye gukora iki, bihagaze bite? Ibi nabyo tugiye kugenda rero tubigarukaho muri iki kiganiro cyacu. Nyaboneka ntuze kugenda ucikwa amakuru. Andi makuru turagarukaho muri iki kiganiro. Turaza kubabwira yuko hano Kinshasa nanone, murabizi ko opposition cyangwa se yampuza amashaka yitwa ngo ni Senko, ngo Senko, sorry, bise ngo ni C64
bateguraga imyigaragambyo rwose yagombaga kuba mu minsi enye isigaye, kuko ni kuri 22 iyo myigaragambyo yagombaga kuba. iya mbere agombaga kuba ku itariki 8 muzi uko byagenze, murabyibuka ko nabwo bayisubitse kubera Tshisekedi yari yasabye Neva ko baganira. So rero ubu tuvugana nabwo aba bagabo bicaye bateranye, ubu tuvugana rwose nje muri studio bicaye mu biro, amafoto yabo arimo gukwirakwira cyangwa se gucaracyara bicaye. Ibi rero nabyo tugiye kubigaruka turebe icyo bamaze kwemeza. Ndakubwiza ukuri ikiganiro cyacu cyangwa se amakuru yacu muri amasaha na makuru adasanzwe tugiye kubagezaho. Icyo usabwa ni ukubana natwe, ubundi tukagenda tuyakuvira imuzi n'umuzingo amakuru yo muri aya masaha cyangwa se kuri iki gicamunsi. Reka rero tubanze dutumikire abadutumye, gusa ariko nawe ube unkandira kuri like, ube unakora subscribe niba utarabikora, kugira ngo nyine twinjire mu kiganiro ibintu bimeze neza cyane. Like na share nyaboneka, ibyo bintu muzajya mubyibwiriza nte kuzajya mpora mbibutsa abantu banje, murabizi ko mbakunda cyane. Murakoze cyane romwe mu bikoze nonaha. Reka dutumikira abadutumye duhite tugaruka tumanuka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Amakuru yacu rero reka twinjire makuru mu buryo burambuye. Bakunzi ba Eugene Official, mu nyemerere rero rwose duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane itugezeho nonaha. Ni muri iki gicamunsi rero rwose bimaze kuba bigenda bimenyekana nonaha ko rwose hari drone zigera kuri enye Kinshasa yari yarasabye Katari, yari yarasabye Turikiya, ariko nyine izi drone mu by'ukuri Turikiya ngo yari yarazibimye. Ni drone mbi ntago zisanzwe, ari nayo mpamvu mu by'ukuri Turikiya rikunzamo cyane, ariko bifiteho bihuriye turaje turabigarukaho murabyumva. Ari nayo mpamvu nyine mu by'ukuri Turikiya yari yarabimye izi drone. Bivugwa ko ari drone mbi zidasanzwe zifite ubugome cyangwa se zikora ubwicanye bikomeye cyane bwo ku rwego rwo hejuru. Izi drone no zigera kuri enye nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Turi gukesha umwe rwose mu banyamakuru ba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse we ubwe uhamya ko aya makuru ayakesha mu by'ukuri kubakorera hano mu nzu yo kwa His Excellency cyangwa se kwa Sen Excellence Tshisekedi Tshilombo. Arahamya neza ko yivugane mu by'ukuri n'umwe mu baba hafi cyane na Tshisekedi cyangwa se muri guverinema. Amwemerera ko izi drone zigera kuri enye bifuzaga, izigera kuri 3 muri zo ngo zaje mu byumweru mu minsi 6 ishize. Iyi nkuru rero ubu tuvugana rwose ikaba yamaze kuba igenda imenyekana, kuko uyu munyamakuru ntabwo ari akabati, amaze kuba abishyira hanze. Agaragaje ko drone zigeze kuri 3 zo mu minsi 6 ishize ngo zageze hehe, zageze hano mu by'ukuri Kinshasa. Ndetse indi nayo ya 4 ngo ikaba itegerejwe igomba kugezwa hano Kinshasa. Drone zigera kuri enye rwose, umubare ukaba uruzuye bifuzaga. Izi drone rero ngo nkuko uyu munyamakuru ari kubikesha bamwe mu badiplomati n'ubundi bari hano Kinshasa, bavuga ko ngo izi drone
ngo ni Ankara ni umurwa mukuru wa Turikiya, ngo yari yarimye Kinshasa izi drone. Noneho rero ngo ariko ngo izi drone ngo akaba baratangiye kuzisaba mu mwaka wa 2024. Nico gihe mu by'ukuri Kinshasa yatangiye gusaba izi drone, kuko ngo ni drone zidasanzwe, ni drone mbi cyane zirenze icyitwa Bayraktar zazini n'ubundi zaturutse muri Turikiya zitwa ngo ni Bayraktar. Izi zirenzeho zizikubye nibura ngo nk'inshuro enye. So Ankara rero ngo izi drone yari yarazibimye, ariko finally byaje kurangira izi drone mu by'ukuri izibahaye. Haribazwa ikirero sasa, ese kubera iki Katari izi drone yageze nyuma ikazibaha? Amakuru rero akavuga ko hashobora kuba hari undi mushoramari mushya wa hano muri Katari ukora mu bintu bijyanye n'ibingibi by'intwaro, wamaze kuba mu by'ukuri yumvikana na Kinshasa, ariko bakanavuga ko uyu mushoramari ngo ashobora kuba ngo afitanye imikoranire cyangwa se donc akorana bya hafi cyane na United Arabia ndetse na Katari cyangwa se muri bihugu by'Abarabu. Ubwo icyo bashatse gusobanura uko ibi bihugu by'Abarabu bishigikiye Gisekedi cyangwa se mu by'ukuri byemera ko abona intwaro zo gukomeza kurasa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara ahanganyemo na M23. Izi drone rero tayari zamaze kuba zihagera. Iyi ni inkuru iturutse mu biro bikuru Palais de la Nation hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi n'izindi drone nshya, ni amakuru atariho ivumbi, yizewe 100%. Amakuru yo kwizerwa 100% nuko izi drone zamaze kwa zigera hariya. Sinzi rero niba hari icyo ziri buze guhindura ku rugamba, gusa ariko bidasubirwaho zamaze kuba zigira gute, zamaze kuba zihagera. Aya ni amakuru tubazaniye rwose muri iki gicamunsi adasanzwe. Nabwe ntikintu igicamunsi cy'amakuru adasanzwe, ndetse kandi n'ubundi turaza gukubita tubangura. Mwe murasabwa kunkorera kuri like gusa, ibindi nanjye mu bindekere ndaza kugenda mbibavira imuzini muzingo, ariko munibuka kugira gute, gusubscribinga. Tuve rero kuri izi ntwaro, ubwo urumva haribazwa uburyo kizi intwaro baba bageze nyuma akazibaha. Intwaro bari barakomandinze muri 2024, ariko ngo Ankara cyangwa se Turikiya izibahaye mu mwaka wa 2026. Ese izi ntwaro mwokagira Imana n'amafaranga mwe, izi ntwaro zije gukora iki mu by'ukuri? Ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye cyane abantu mwese mugomba kugira gute, mugomba kwibazaho. Ni ikibazo tugomba kwibazaho, abasesenguzi tugaterana tukagisesengura. Ese ubundi barazimuhaye ziraza kumufasha Kinshasa mu kwisubiza ibice mu by'ukuri M23 yabambuye? Question mark. Aha naho turahashyira akabazo. Ibintu biri aha ngaha ntabwo byoroshye. Iyi nkuru tunahita tuyivaho kuko tuyimazeho umwanya munini cyane. Mukanya turajya kuri frontline imbereke nari amavideo. Hari abantu muri kwa muti video twabonye utatweretse bimeze bite. Reka manze mve kuri telefone rwose yihutirwa imaze guhamagara hano Igoma. Iyi telefone rero iratubwira iki? Namakuru atugezeho this moment cyangwa se muri aka kanya, nona hasahirashira. Hari telefone rero imaze guhamagara uwitwa Corneille Nangaa, ihamagara uwitwa Joseph Kabila, ndetse iyi telefone ihamagara n'uwitwa Moise Katumbi Chapwe, umugwiza atunga ngira ngo muramuzi. Iramuhamagara, iyi telefone irabahamagaye, ibasaba ko rwose ngo bagomba kugira ute, bagomba donc ngo bababwiye ko ngo bagiye guhura. Iyi telefone rero iturutse mu biro bikuru by'amatora bishinzwe amatora, nibyo bita ngo ni Senko, ndetse n'itwa ngo ni ICC.
nibo bagize gute, nibo bahahamagaje aba bagabo bagera kuri 3. Ibi ntago byabigiye kubyara amazi n'ibisusa uwitwa Gisekedi. Ikigo gishinzwe amatora Senko na ICC bihamagaje ikitaraganya abagabo bagera kuri 3. Corneille Nangaa, umuyobozi wa M23, Joseph Kabila ex president cyangwa se uwahoze ari perezida w'iki gihugu wasimbuwe na Kisekedi, ndetse n'umugwizatunga umunyepolitike udasanzwe Moise Katumbi Chapwe, barahamagaje rwose ngo bagiye guhura mu buryo bukomeye cyane. Naho abasesenguzi rero nje icyo nkoze muri make umuvuno ndawutanze, ndekuye rushe rwose ndayirekuye kugira ngo buri wese afate agira ate yiyarurire. Abasesenguzi rero tayari iyi nkuru niko ibintu bihagaze. Nje rero mu busesenguzi bwanje ngira ubusesenguzi bwihuse cyane budaca hirya no hino ngo bujye kure. Ubu ndimo ndatekereza ko Kinshasa ishobora kuba yaborebye iki kigo gishinzwe iby'amatora kikaba cyabonye ko igihugu kiri kujya mu kaga cyangwa se kiri kugenda kijya mu byago bikomeye cyane, bakaba wenda bahisemo kuvuga bati reka ibintu tubibirindure habeho amatora yizewe, cyangwa se wenda hari twarekana n'aba banyikandida biyamamaza. Ako se buri ako kantu nikabaho we nubusesenguzi mw'abantu mwe, ni ibintu mba nsesengura nawe nkuko nawe ufite ibyo urimo uratekereza. Ariko se bura ntibabavuze ngo reka ngo nabo biyamamaze, Kabila yongere yiyamamaze, Moise Katumbi Chapwe asanzwe abikora, naye se nabo ubwo ngo biyamamaze ubwabo mu rwego rwo kugira ngo reko bahosha iyi ntambara. Ese uyu mubano wa Kinshasa utangiye kugenda uza hagati yabo na M23 uracura iki? Ngaho abasirikare ba Kinshasa bifotoranyije n'aba M23. Ntibisanzwe narabibabwiye ibya politike. Mu by'ukuri ibya politike ubundi maze kubibona ko ari ibintu rwose biba bidasanzwe byo kwitonderwa, kuko buriya rwose ibintu birahinduka. Uwari umwanzi akaba umukunzi iyo bigeze rwose biri mu bya politike. Ntihazigera hanamenyekana bya bindi byose twagiye tubona biba byaragiye bicaho, nyine biba byaragiye. Nuko bimeze, abagabo barahamagajwe. Nanone kandi tukiri hano muri iki kigo cyangwa se hano muri Senko, muri iki kigo gishinzwe amatora hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubijyaniranye n'iyi nkuru. Murabizi ko ya opposition cyangwa se reka dukoreshe iki kinyarwanda, babandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi b'abanyepolitike, y'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi, harimo bitwa Martin Fayulu, bitwa ba Sesenga n'abandi bose, na ba Mukwege n'abandi bose. Amakuru yandi rero atugezeho muri aka kanya tukiri kuri Senko, aba bagabo ubu tuvugana ngo bari bicaye bateranye bari gutegura imyigaragambyo bise ngo niyo mu mahoro, yagombaga kuba ku itariki 22. Ubwo harabura iminsi ine ngo iyo myigaragambyo iyi munsi wayo ugere. Ariko mu gutegura iyi myigaragambyo ndagira ngo manze mbibutse, bagombaga kuyikora ku itariki 8, ariko imyigaragambyo ntibayikora, bayisubika nyine. Kubera iki bayisubitse? Kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye, umuyobozi wa Union Africaine, Gisekedi yari yamusabye ko babunga bakava mu myigaragambyo ngo bakareba uburyo ki bakemuramo ikibazo mu mahoro. None rero ubu tuvugana, amakuru ari kutugeraho, abagabo ngo bari bicaye bateranye bari gushakisha icyo bagiye gukora. Ariko nonaha amakuru nanone Senko imaze kubandikira, nonaha ibaruwa yihuse cyane ikiri hot.
babandikiye ibaruwa ihoti ishyushye. Senko imaze kuyandikira iyi opozisiyo si bavuga ngo ni opozisiyo si 64. Senko imaze kubandikira icyo rero iyi Senko ibasabye, irimo irabasaba ngo ko bahagarika iyi myigaragambyo yo kuwa 22 bamaze kuba bagenda bategura, ndetse ikanavuga ko bagiye kugira gute very soon baricara bakagira gute bakaganira. Urumva ko nabo buriya bya biganiro by'abanyekongo, nanone tugiye kuri ya matelefone tumaze kugarukaho, birashoboka kuba ari bya biganiro by'abanyekongo byaba bigiye kuba. Ariko icyanava muri biriya biganiro ni bya bintu nahoze mvuga byo kuvuga ngo bashobora kugira ibyo bavugurura mu bijyanye n'amatora, impande zose zikaba zakwiyamamaza, ariko ntibatsinda Gisekedi keretse ingoma atayifite, abonye byanze babugiye kumutsinda yakongera akabigarika, ubundi akagira ate akababirindura. Inaragoye ari ushinzwe amatora, so bababujije kwigaragambya se kubera iki? Tureka tubihuze mu by'ukuri n'aya matelefone. Karabaye hano hari kiriko kirategurwa bakunze Jeune Official, ariko tuzagira gute, tuzagera gutya tuzakivumbura. Reka twikubitira akantu bita ka audio mwe mufiringa iyi foto dukomeza ariko n'amakuru. Hanyuma rero dukomeze amakuru, ubwo tayari amakuru ya geopolitique tuyavuyeho, tugiye kuri front line ku mirongo y'urugamba, niho twerekeje drone zacu cyangwa se mu by'ukuri amakuru yacu niho tugiye kugenda tugana, aho tugiye kugenda tunifashisha za video nagiye mbereka mu by'ukuri ko turaza kugenda tugarukaho. Tugiye guhera hehe rero sasa? Ko mwana Camusi mfite amakuru menshi cyane. Reka duhere kuri aya makamyo, kuri izi video nanjye ndaza kugenda nzipurenga kugira ngo tugende tuzifashisha. Kaduhere kuri iyi video avuga ko ngo hari amakamyo agera kuri 15 none ngo amaze gushyira abasirikare he hano ku kibuga cy'indege i Goma. Suso ya 5 ile ya basoda mara yuko sasa wanaanza rudia, ya 6 ile basoda wa Rwanda wanarudia, ya 7 ile mie niko hapa Mugunga Kimashini, ya 8 ile kabisa na konvo ile nyuma yao. Mungu wa yes. Hanyuma rero uyu ni umuturage uvuga ko ari ku Kimashini, avuga ko ari ku Kimashini ngo yaramaze kubona ifuso cyangwa se ikamyo ya 5 ngo y'abasirikare, avuga ko ngo ari abasirikare b'u Rwanda, ngo bahita ngo hari ni konvo yari inyuma yabo, barimo ngo basubiye he ngo baragiye. Ntabwo tuzatuma rwose tudakoresha bene izi video zabo kugira ngo tugende tunacuruje, kuko abantu benshi mbona utwo tuvideo nk'utwo abantu wese batangira kutunyoherereza muri groups cyangwa se inbox bambaza ngo koko se ngo ingabo z'u Rwanda ngo zari ziri muri Kongo ngo zisubiyeyo. Bantu banje, bantu mudukurikira, ntabwo izari ingabo z'u Rwanda. Reka nongere mbibabwire, hari umutaramurutse kubona ari gusesera hasi se ubundi abasirikare ba Makenga n'ab'u Rwanda wabatandukanye. Ubundi icyambere bose bavuga ikinyarwanda. Icya kabiri nabonye uyu mutwe mu 23 nawo nabonye bari smart mu myambarire, urabareba rwose ukabona bari smart. Sasa rero ubu
urumva barimo baragenda bakavuga ngo nabango naba M23 ko n'abasirikare b'u Rwanda. Bitumye rero nikoza hirya kugira ngo nzane amakuru yizewe. Amakuru mbashe kumenya rero aba basirikare baje gukorera hano muri uyu mujyi wa Goma. Iyi ni unité spéciale cyangwa se ni unité nicyo bya bindi bita kubadirishanya bimaze kuba hano mu mujyi wa Goma, aho aba basore ba General Sultan Makenga ubwo ibyo kwango n'abanyarwanda byo mubyibagirwe nuko mba nakishimo karaka video kugira ngo mbereke suruse yayo makamyo. Bivuga ko ari amakamyo agera kuri 15 nubwo urawe yabonye 5 amakamyo 5, ariko amakuru yizewe nuko ari amafuso agera kuri 15 azanye abasirikare ba M23 bavanye muri ibyo bice bya za Masisi, baje hano igoma. Ubwo bagiye kubadirishanya nibo bagiye gukorera hano mu mujyi wa Goma. Abari bari hano mu mujyi wa Goma bagiye ubwo bagiye kujyaho mu by'ukuri aba bavuye ni mu rwego rwo kugenda nyine babadirishanya kugira ngo ni buryo nyine ni buryo cy'igisirikare kiba cyarateguyemo ibintu byacyo kugira ngo buri wese abe ari ahantu hakomeye cyangwa se abe ari agere aho twakwita donc buri wese agende yumva ahantu hundi yarari uko hameze. Niba hari uvuga ati hari aha twari turi haravunanye, abe yagera nahoroheje nyine cyangwa se n'ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri. Deka rero ubwo nuko byagenze, undi uri buhaba handi makuru ubwo araza kuba arimo arabayobya. Amakuru yo kwizerwa nuko ameze, ubwo no ku rubuga rwose cyangwa se inbox uri buze kumpamagara rwose amenye ngo nibyo nagira nte, nibwo butumwa nibyo namusobanurira. Reka twikomereze n'andi makuru. Amakuru rero dufite nanone turifashisha video. Iyi ni zangabo zirwana zitwa ngo ni Serpentwari. Baba sirikare bita ngo ni Serpentwari ba FARDC. Aba nabo rero bamaze kugira gute, bamaze kugaragara bari kugaruka n'ubundi bari kuza hano za muri bino bice bya za Bibogobogo baturuka hariya za Baraka. Nta kindi kibazanye rero ngo baje kugira gute, baje kurwana, baje mu ntambara irimo kugenda begera icyo twakwita ngo ni field cyangwa se ikibuga. Abo nabo ku ruhande rwa FARDC. Aha rero dufite iyindi video. Reka mbareke mubanze muyumveho gake. Taparikuya b'abakobwa barokrita basoma siku zinakuya mu kambi zigasema eti kuna mvuma hivi na hivi naitwa Red Tabara, lakini formation mtaipataga mkishafika Kongo kwa kusatu tuoneshe njia ya kwenda mpaka mfike kwa formation kwa wasatakisha tupite tunajia Rukongo tutaki Burundi tutikimbiaga na kufasha ile Burundi kwa ile gouvernement sasa lakini atukwendaga chali moya mekuwa tukusinia fasi moya Kigali mkipango kikubwa watu wanakuya wanawambia mateka ya Red Tabara. Sawa na mimi nikapenda nikakuya mu bangine nikapanda gari nikashia sehemu sasa tukatuka wanasema hivi tuko tunaenda. Uyu rero baravuga ko ngo yafatiwe hano muri za Plaine de Ruzizi, bakavuga ko ngo ari umurwanyi wa Red Tabara nkuko babivuga, ndetse bakanemeza ko rwose aravuga ko ngo Red Tabara ngo ikorana na M23 ndetse na Twirwaneho, ndetse agakomeza agenda avuga ko rwose iyi mikoranire yabo cyangwa se ku buryo bakoranamo ngo amabwiriza ngo bayakura he, ngo urumva nawe ubwo avuga ko ngo bayakura mu Rwanda. Gusa ariko amakuru nubwo abagenda babitangaza gutya niki baba bashatse kugaragaza. Iyi ni biba byapanzwe kugira ngo n'ubundi ikinyoma cya bano bagabo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye gikomeza kigire gute gihame. Ariko siko biri, nibihuha byambaye ubusa buri uyu burani nk'umusivile bafashe baramuboha
barangira bati uravuga ibi n'ibi niko ibintu bimeze, tujye duhondera ikinyoma ahagaragara. Tukiri hano rero baravuga ko uwitwa Makanaki yahungiye muri Malawi, ndetse ngo yakubitiwe mu nkambi nyuma yuko yasanzeyo abaturage ngo bavuga ko bahunze bajya muri Malawi nabo ariko baba mu nkambi yahungiyemo. Bavuga rero ko yagiye abagirira nabi, yabaririye amatungo n'iki byose. Makanaki rero bamuhondaguye kuva ngo M23 yafata Puezero, bari guhunga ku bwinshi, bari guhunga. So bakavuga ko rero uwitwa Yakutumba nawe ngo wigeze kugaragara ko yagiye kwivuriza mu gihugu cy'u Burundi yakomeretse. Uyu nawe rwose ngo kuva mu gihugu cy'u Burundi byanze, nubwo yakize ngo ntashaka kuvayo, arashaka kugira ate, arashaka kwigumira mu buhungiro. Nkuko amakuru ari kugira ate, nkuko amakuru ari kugenda bivuga. Mbese muri make kuva icyitwa Puezero cyafatwa, izi ngabo ziri ku bwoba bwo ku rwego rwo hejuru, ku buryo rwose nta numwe ushaka kuba yagira ate yasubira hano ku mirongo y'urugamba. Nkaya rero amakuru rwose twabateguriye kuri uyu munsi nuko angana. Ubundi mwe muyenjoyinge, natwe rwose turi tayari kugenda tuyabategurira, ariko nyaboneka muyenjoyinge, munarayikinga, munasharinga, ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kakuru, kuko n'umuhungu wanyu Fighter mba nahageze. Kandi rwose ibintu bimeze neza cyane, haba ku kibuga cy'imirwano mbategurira akantu ku kandi. Ndabakunda cyane rero, komeze munogerwe na gahunda zacu. Abatarasubscribinga mu bikore, ukeneye kwamamaza dukoreho kuri iyo nimero, ubundi tukwamamarize, ubundi agahuga hore n'umunyutsi, ibintu byawe rwose babyiraremo, business ze bazitabira, ahubwo ugire ngo cyangwa se ibyo utanga bibe bike. Ngukorero ngayo mwakoze kubana natwe rero. Ubwo andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere. Agasana komeza barinde kandi abane namwe. N'umuhungu wanyu Fighter. Ciao. Eugene Official.